Nagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV kamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2025 ni umunsi wa gatatu w'icyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turi kwibuka ku nshuro ya 31. Sentama mwiriwe mute? Twiriwe neza Mushakamba, namwe mwiriwe amahoro? Yego natwe twiriwe amahoro. Yego natwe turaho. Makuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Kongo muri rusange, nahoze ndeba Kinshasa umwuzure wanze kugabanuka. Yego navuga baragabanutse ariko racyahari. Kinshasa umwuzure ni wose. Nabonye uwitwa wa Cardinal Ambongo Bongo yagiye gusura abaturage rwose ari kunyura mu mazi, ubona yazamuye amakanzu. Yego banyura mu mazi rwose. Ibintu bigaragaza ko umwuzure ugihari, abaturage bakomeje guteseka no guhangayika. Yego ubwo bitabujije ko nabonye bakomeje kurwanira imwe mu mfashanyo bari guhabwa. Ngira ngo wabonye aka video. Yego barimo barwanira rwose matera. Yego ya desorganisation y'ibintu byose byo kwa Kisekedi. Ngira ngo twajya ku rero Mushakamba. Abantu bitwa abandandi. Yego abandandi barahiye. Bagomba kujya muri AFCM 23. Banza akajagari ka Kisekedi. Ngira ngo ukwishyira hamwe kw'abandandi bakaza muri 23. Yego ni ikintu cyiza gishimishije, ni n'imbaraga. Yego cyane ko nabonye hajya Nyamwisi n'umundandi nawe. Ni umundandi ukomeye. Nabonye nawe atari kumvikana na Kisekedi. Cyane. Ni imbaraga rero kuri bo kubera ko yego ni imbaraga kuri AFC. Yego ariko nanone bikaba cyane ko na Kabila. Yego byavugishije benshi. Kabila yaje, nubwo bamwe bavuga ati nibabyishimiye abandi turabyishimiye, ariko ngira ngo hari ibyo bagomba kumvikana. uburyo bagomba gukorana bitandukanye n'ibyabaye. Yego no gusabana imbabazi no gusaba imbabazi abahemukiye abandi. Ariko nanone abaturage ba hano muri Kongo mu burasirazuba, yego nzi ko bakiyumvamo AFC 23 Colonel Nangaa aramutse aje, nako Kabila yaje. Ndahamya nashidikanya ko niba bumvagamo 23% bahita bayumva 90%. Yego twirebera inkuru tuzinyuremo tuzibatangarize bumva uko byifashe nuko byiriwe. Yego twazibatangariza inkuru. Ku meza yacu dufite ingingo zigeze muri 4. turareba ku biganiro by'Idoha no byapfuye ntabwo bumvikana Mushakamba. 23 AFC itangaza ibyisaba kugira ngo yemere kuganira. Yabigaje ariko na leta ifite ibindi igaragaza, ntabwo bahuza ibarahuza. Ikindi tuza kuganiraho, turajya muri Kongo nyine tuvuge ko yemeye ko ariyo yatumye M23 itsinda FARDC. turaza kureba impamvu bemeye amakosa. hanyuma turebe intumwa ya Trump muri aka karere yemeje ko Amerika yizeye u Rwanda kandi yiteguye gukorana narwo mu gushakira amahoro aka karere.
banze intumwa kongo iri buze kwitera amabuye. Ikindi turaza kureba ibirombe bya alfamine, ni bya birombe, ni cya kirombe cy'Warikare. Yego. Ikirombe gifitwe n'abanyakanada, ni ikirombe gikomeye hariya muri Warikare. Gifitwe n'abanyakanada. Mu minsi yashize bari batangaje ko bahagaritse, basubitse imirimo, banahavana n'abakozi babo, ariko cyongeye gutangaza ko cyasubukuye imirimo. Turaza uko bimeze. Tudatinze rero Mushakamba, tujye kuri iriya ngingo ya mbere, ibiganiro by'Idoha ngo byapfuye. Bimeze bite? Nibyo bwana Sentama, ibiganiro by'Idoha byapfuye, ariko ngira ngo twagiye tubivugaho n'uko wenda hari abataragiye babiha agaciro. Yego. Ubwo twabonaga Kinshasa haturuka inyandiko umuntu yaba yasuye yageze i Goma, uribuka uriya Frank Diongo agera i Goma, na wa mugabo wahoze ari guverineri wa Sankuru, bahita babafatira ibihano, nako baravuga bategeka kubafungurira dosiye, imitungo yabo bategeka kwifatirwa. Yego. Kiriya cyagaragazaga ko ibiganiro nta musaruro biri gutanga, cyangwa nta nubwo uruhande rwa Kinshasa rukomeje kwinangira ku biganiro. Yego. Rero amakuru ahari nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bitangaje, byavuze ko amakuru byamenye nuko ibiganiro byapfuye. Yego. Ndetse bikaba byimuriwe itariki itazwi. Yego. Ariko kubikurikiranira hafi bemeza ko yego ngo icyaba cyabiteye, yego, ngo ari uko ngo yaba uruhande rwa leta n'urwa AFC M23 nta ruhande rurakira ubutumire bwa Katari bwo kujya mu biganiro. Ariko wenda twizere ko niba Katari yari yatangaje ko uyu munsi hari ibiganiro, yego, ntabwo yari kureka gutanga ubutumire, ahubwo ibyakurikiye gutangaza itariki nibyo buriya yabonye biri mu rucantege. Yego. Ibona ibiganiro nta kintu bizamara, ihitamo kutabaho ubutumire. Yego. Ihitamo no kwicecekera. Yego. Abantu bagiye babivuga ngo guhuza Kisekedi biragoye. Yego. Kuko ubu kano kanya ibiganiro hatangiye ibiganiro bya Nairobi. Yego. Bipfa kubera Kisekedi. Yego. Haza ibiganiro bya Rwanda. Yego. Nabyo birapfa. Yego. Navuga ngo byaranapfuye nubwo bashaka kubizura mu buryo bakomeje kubyinginga kubirandata. Yego. Ariko byarapfuye. None haje ibiganiro bya Doha, nabyo bitangiye gupfa. Yego. Ibiganiro byo nta kintu mbibonamo. Ikigaragara ni paka Kisekedi bamumena amajigo, reka bariryo jambo nkoresha, ubundi avuga ati ndemeye, cyangwa gume kuri ya ntego ye ngo bazarinda bagera mu rugo rwanjye, ariko ntaremera kuganira. Yego. Ngira ngo ufite uko ubyumva nawe, noneho tuze kureba no ku byo M23 isaba kugira ngo habe habaho ibiganiro. Jewe byaba byiza nje kubivugaho nyuma yo kureba icyo isaba. Ndumva aribwo naza kuvuga, kuko mvuze ubu ngubu hari igihe nshobora kubyinjiramo kandi tutarabisobongeza abantu ngo babyumve nabyo. Cyaba cyiza rero twaganira tukagaragaza iby'isaba, noneho nyuma yo kugaragaza iby'isaba nkaza kugira icyo mbivugaho. Yego. Iyi nyandiko irimo iby'isaba. Yego. Ndumva niba ayibonye iri hafi. Ibaza ko nayibonye. Kamita nyikwereka ukuri 309 niho uyisanga. Yego. Kizaga fresh karahwiri. Nahageze. Mu butumwa bwashyizwe hanze na Steve Wembi. Yego, reka tubanze tubyumve. Aho mbigezeho. Avuga ati
les préalables de la FCM23 avant toute négociation avec Kinshasa. Ngo nibyo AFCM 23 isaba mbere yuko yicarana mbere yuko yicarana na Kinshasa ngo baganire. Ni ibintu ni ingingo zigera kuri 6. Yego. Tukaza kuzireba rero imwe ku yindi. Izi ngingo rero, ingingo ya mbere, déclaration solennelle de M. Félix Tshisekedi exprimant la volonté politique de son régime de mener des négociations directes avec la FCM23. Ahangaha barasaba Tshisekedi ku mugaragaro yitangariza ko bafite ubushake, leta ye ifite ubushake bwo kugirana ibiganiro na AFCM 23. Iki kintu kubera iki urumva usesenguye neza, urumva impamvu yo kugisaba yaba ari nk'iyi? Ntabwo AFC ishaka ko Tshisekedi ahatirwa ibiganiro bakajya mu biganiro by'imfabusa. Yego. Yego. Ikindi gihe mbonamo ni uko bashaka ko abigaragaza, ni nko gutanga abagabo mu shakamba. Yego. Nko gutanga abagabo abigaragaze, ejo n'ibipfa benda bimuturutseho kuko batamufitiye icyizere, n'ibipfa bizagaragarira amahanga n'abandi bagira uruhare muri biriya biganiro, muri iriya nzira y'amahoro, bazabibone ko byatewe nawe. Yego. Tukomeze turebe ingingo ya kabiri, iravuga ngo abrogation de la résolution de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022 et de toutes les autres mesures restrictives prises par le régime de Kinshasa à l'encontre de la FCM23 pour permettre la tenue de l'aboutissement des négociations politiques. Ibi bisobanuye kuvuga ngo ni nko gukuraho cyangwa guhindura, kuvanaho ibyemezo byafashwe n'inteko ishinga amategeko ku itariki 8 2022 n'izindi ngamba zafashwe zikumira zafashwe na leta ya Kinshasa zikumira AFCM 23. Ibyo nabyo bikavanwa kugira ngo ibiganiro bibe. Ibi ngibi ngira ngo muri ibi bintu tuze kumva neza, twumve hari aho bafashe icyemezo ko batazigera bongera gukora bimwe bita brassage. Brassage ni kuvanga ingabo. Yego. Noneho ugasanga icyo kintu kirakumira M23. Ugasanga kirayikumira. Ingamba nk'izo ngira ngo ahangaha turaza gusanga naho bavuga by'umwihariko ya myanzuro y'urubanza rwaciwe. Yego. Rwaciwe abayobozi ba AFCM 23 ko hano baravuga ibintu byose bizitira M23. Ibi twabivuzeho kenshi ko bitaravaho n'ubundi mu biganiro ntacyo byabimaze. Yego. Tuwakomeza. Dukomeze tujye ku ngingo ya kangahe ya 3. Ingingo ya 3 rero ahangaha nayo ikavuga iti l'annulation de toutes les condamnations. Ngiki cyaje. Ngiki cyaje ngo l'annulation de toutes les condamnations à mort, des poursuites, des mandats d'arrêt et de l'offre d'une récompense à la personne qui aidera le régime de Kinshasa à arrêter les dirigeants et les cadres de la FCM23, ce qui permettra la tenue des négociations politiques. Aha ni ukuvuga ivanwaho iteshwa agaciro
kuba batesha agaciro igihano cy'urupfu bakatiye abayobozi, kuba bakurikiranwa, kuba bavanaho za manda, kuba nanone bavanaho bya bindi bavuze ngo uzadufatira uzaranga kanaka, n'abayobozi bo muri AFCM 23 uzabaranga ko azahabwa igihembo iki n'iki. Ibyo bikaba byatangajwe na leta ya Kinshasa. Ibyo byose bikavanwaho. Noneho byavanwaho, ibyo ngibyo bizafasha noneho kugira ngo ibiganiro bigende neza. Noneho Mushakamba, ibyo byumva ute? Ibi byo ni ngombwa ko ntabwo waganira n'umuntu ku bwawe yagakwiye kuba afunzwe cyangwa se yarapfuye. Yego. Twakomeza ko ntiwashyikirana n'umuntu higa, ntiwashyikirana n'umuntu washyiriyeho ikiguzi cyo kumufata. Ujya wakatiye urwo gupfa, ku bwawe yagakwiye kuba ari umupfu. Akatiye urwo gupfa ntabwo yagakwiye kuba ari umuntu. Uwo muntu ntimwakanaganiriye. Yego. Twakomeza. Reka tujye ku ngingo ya 4. Yego. Ingingo ya 4 iragira iti libération immédiate de tous les civils ou militaires arrêtés et ou accusés d'être de connivence avec la FCM 23 en raison de leur faciès ou de leur ethnie, de leurs relations professionnelles, amicales ou commerciales avec les membres de la FCM 23. Ngo kurekura cyangwa gufungura abantu bafunze b'abasivile cyangwa b'abasirikare bafashwe cyangwa barezwe kuba hari icyo bahuriraho n'abo muri AFCM 23, cyaba yenda isura yabo, yaba ubwoko bwabo, yaba icyo bahuriyeho mu bijyanye n'ibyo bakora, yaba ibijyanye n'ubucuti, yaba ibijyanye n'ubucuruzi, ndetse n'abantu ba AFCM 23 bafunzwe, abo bose bakarekurwa. Kandi kurekurwa nta kitwe, nta kuvuga ngo nta ngingimira, nta kuvuga ngo turasaba nta kondisiyo. Turasaba bujuje ibi kugira ngo tubarekure ibiki apfa kuba yibona muri aba ngaba bavugwa aha ngaha bakamurekura. Ese aba bantu barahari? Barahari benshi. Barahari, byo ni byo Mushakamba. Yego. Ikindi Gacucu n'abandi hari ni benshi, hari n'abandi benshi, hari abitwa ba Kamanzi Runigi, hari abitwa abandi. Yego. Benshi. Ubwo tukakomeza tujye ku ya 5. Mettre fin et criminaliser tous les discours de haine, souvent suivis d'actes d'oppression et de cannibalisme, ainsi que toutes les chasses à l'homme lancées contre les Congolais en raison de leur apparence ou de la langue qu'ils parlent, Swahili, Kinyarwanda, sous prétexte de collaboration avec les AFCM 23 ou d'être des infiltrés rwandais. Mettre fin à tous les actes de discrimination et de défi et de déni de nationalité à l'encontre des communautés susmentionnées. Ni ukuvuga ngo gufata no guhana abafite imvugo zihendera urwango bose, kuko izi mvugo zikurikirwa n'ibikorwa byo gutoteza, byo kwica, byo kurya abantu, kubakandamiza, kubarya no kubahiga. Ibi bikaba bikorwa hashingiwe
ukuntu basa cyangwa ururimi bavuga, kandi batanze urugero rw'abavuga igiswahili n'ikinyarwanda, ngira ngo n'ubu ntibinashira Kinshasa abo bita abaswahilifone bari bamerewe nabi. Noneho ngo kuba bashingira kuri ibi byose bakavuga ko aba bantu bakorana na AFCM 23 cyangwa se ari bacengeye, ari abanyarwanda bacengeye, yego, bakaba bakorera u Rwanda, ibi byose bikavanwaho bigahagarara, ndetse hakanahagarikwa n'ibikorwa byose bijyanye n'ivangura no guhakana ubwenegihugu bwa bamwe muri aba bavuzwe hejuru. Yego, ibi ngibi nabyo twakwibaza niba bihari kugira ngo abantu babyumve neza. kuhaba byo birahari kuko twabivuze kenshi, twabirekaranye kenshi, twabyamaganye kenshi hano ku muco wacu ndetse no kuri Nord ya Mashariki. Yego. Twakomeza? Yego, ku ngingo isoza. Ubwo turajya rero ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 ni ngufi: signature d'un accord bilatéral de cessez-le-feu entre le régime de Kinshasa et la FC. Ingingo ya 6 rero ibi byose byamaze kuvuga, kandi ndabona ukuntu bimeze, ukuntu izi ngingo zikurikiranye niko zirutanwa uburemere. Nukuvuga ibi byose twamaze kuvuga byarangiye, byujujwe, byubahirijwe. Ingingo ya 6 ni ukureba ikijyanye no gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano ku mpande zombi, AFC na leta ya Kinshasa. Ibyo ngibyo Mushakamba rero wari wasabye kugira icyo mbivugaho. Yego, icyo nabivugaho ibi ngibi, ngira ngo ibi bintu ni ingenzi. Ibi bintu ni ingenzi, ariko wenda ikibagiranye nuko hari amakosa leta ya Kinshasa yakoze. Wenda abakoze ibyaha bazakurikiranwa, ariko leta ubwayo kuba yarafunze amafaranga y'abaturage ntabigoma, nicyo kintu jyewe narebaho nta hantu kiri. koraho imisoro, ngira ngo biri muri rura rwego rw'iya ngingo ya 2. Ngiki iri muri ngingo ya 2 ivanwaho. Yego. Y'ibyemezo. Yego. Y'inteko ivanwaho y'ibihano byose. Yego. Urumva ya iby'urupfu gukurikiranwa bisa nkaho birumo bihano bihabwa abantu abo mu bice mu 23 control nubwo batabyeruye, ariko ibihano byose byafatiwe AFC nibivaho. Yego. Bizaba birangiye kuko bizaba bikemutse, usibye na biriya by'itegeko. Yego. Urabona irangingo yavugaga ko agomba kuvanwaho icyemezo cy'inteko ishinga amategeko. Yego. Hakongera ngo n'izindi ngamba zose ubutegetsi bwa Kinshasa bwafatiye AFC mu 2023. Yego, kugira ngo imishyikirano ya politiki ibashe kuba. Yego. Urumva izo ngamba nizo zirimo. Impamvu nari nizamuye nuko burya amafaranga Mushakamba. Yego. Cyane mu gihugu nka Kongo, amafaranga yawe niba yabuze uyu munsi kuzagwa hashize igihe runaka, agaruka agaciro atakigafite, kandi na bizinesi no kuyakoresha, kuyabyaza umusaruro warabihagaritse. Oya, tunabiciye ku ruhande. Yego. Abaturage b'Igoma bamwe ntibarizera ko AFC zahaguma. Yego. Baravuga batese nitubitsa muri iyi banki nshya bazanye. Yego. Ejo AFC ikagenda ikirukanwa. Yego. Amafaranga yacu nk'uko iza banki za mbere zayatwaye nabo bagatwara yacu twabikijemo. Yego. Urumva nibura nibafungura banki zikongera zigafungura ubwo zigakorana n'iriya. Yego. Umuturage arabona ko zone libere yabaye zone libere, ubuzima bwabaye ubusanzwe ku mabanki. Yego. Bijyanye n'amafaranga we n'izindi ngamba zari zafashwe by'umwihariko no kuba ibicuruzwa biva mu bice biri mu ira zone bisoreshwa nk'ibivuye hanze y'igihugu.
yego Mm. yego birumvikana. Yego. Ibyo rero ngira ngo ni ibintu byakakozwe bwangu kugira ngo umuturage atahombera iyo uhagaritse ubucuruzi bwawe igihe kirekire urahomba. Yego rwose turumvikana cyane. ya mushakamba rero ngira ngo ingingo twayivaho tugatambuka. Yego twajya ku yindi ngingo. Reka turebe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko ariyo yatumye M23 itsinda FARDC. Yabyemeye ite? Bwana Sentama, yego Kinshasa hari amagambo yatangaje, hari video ndi buze kugusaba kamanza nyigushyirire hafi ni video Kawombo, Guy Kawombo minisitiri ndaza ugezeho ibyo yatangaje kugira ngo abantu bumve n'ibyo yavuze kuri cya kibazo cy'u Burundi. ishyano mwa Trump. Oya yego ndabona ariyo ugaragaje. ntabwo ndayikugaragariza. Okay. Ariko reka mbanze mvuge bimwe mu byo uyu mugabo Guy Kawombo yavuze. Yego uyu mugabo Kawombo, yego minisitiri w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego ari Uvira, yego yavuze ko ari bo ubutegetsi bwa Kinshasa bwafashe n'aba basirikare yego n'abagize wazarendo bigatuma batsindwa. yego yavuze ko umusirikare ya atatanga umusaruro atafashwe neza. yego agize ati niba abasirikare babayeho nabi utekereza ko bazakora neza ku rugamba? Ntabwo igisirikare gishobora gutsinda intambara mu gihe kidafite ubushobozi buhagije, kandi abanyapolitike nibo bakwiye kunengwa. yego uyu munyapolitike yagaragaje ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye aho ibintu bipfira ifata umwanzuro wo kongerera ubushobozi abasirikare. Ati niyo mpamvu twaje hano kugira ngo duhindure ibintu. Ingengo y'imari y'igisirikare yaratumbagiye mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata intera. Ingengo y'imari yarazamutse cyane. Mu mwaka ushize iyi guverinoma yageneye inzego z'umutekano ingengo y'imari ya miliyari 19.5 by'amadolari y'Amerika mu myaka 5. Bivuze ko ku mwaka umwe zizajya zikoresha miliyari 3.8 z'amadolari. 2023 guverinoma yongereye ingengo y'imari y'igisirikare ku gipimo cya 300%, yavanwe kuri miliyoni 330 z'amadolari zashowemo muri 2022 igezwa kuri miliyari 1 y'amadolari. yego iyi ngengo y'imari yifashishijwe ahanini mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare birimo indege z'intambara ndetse n'ibindi. Ukwezi gushize Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yazamuye umushahara w'abasirikare bato ugezwa ku madolari y'Amerika 500 ku kwezi. Gusa nta cyizere cy'uko aya mafaranga azajya atangwa. Abagize amashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu ntara zigize iyahoze ari Katanga baherutse kugaragaza ko ubwo Mundi ya Vita yagirwaga minisitiri w'ingabo na bagenzi be bihutiye kubohoza bimwe mu birombe byaho. Urumva ni uruhande rwa gisivile ruvuga ko n'ubundi nubwo bazamuye ingengo y'imari ibintu bitoroshye. Mu gihe bo banenga ko reka twumve ubuhamya bw'umwe mu bacuruzi yagize ati twibajije aho amafaranga ajya ariko igisubizo kiroroshye cyane. Buri wese aza i Lubumbashi na Karuwezi kwirwanaho. Ba minisitiri bo ku rwego rw'igihugu bahora baza mu ntara zacu gufata amabahasha yabo, ntibaza kudutera agatege, baza kwirwanaho. Impamvu mvuzemo iyi ngingo
ni ukugira ngaragaze ko nubwo bongera ingengo y'imari bakongera n'amafaranga kuri bano basirikare bashobora kuyahabwa ukwezi kumwe, kujya bayahabwa ukwezi kumwe mu mezi 5, andi mezi nakajya asaranganwa na bano basirikare na bano bayobozi bo hejuru. Yego. Ariyo mpamvu nubwo bishinja gutya ariko sinizeye ko bazabikosora, kuko n'ubundi nk'uko umuwazarendo yababazaga ati kuki iyo mwavuze ngo mugiye kongera imbaraga mwigarurira ibice ahubwo mwakwa ibindi, mwamburwa ibindi. Undi asubiza ko ikibazo bakimenye aribo babiteye ariko bagiye kugikemura. Yego. Ngira ngo iki ngiki gisa n'igisobanutse. Yego. Kuko FARDC ibyayo birazwi. Yego. Ariko uyu mugabo nanone hari irindi jambo yavugiye ikinshi Uvira. Yego. Ubwo bamubazaga ku Barundi, ndagira ngo ukine iyo video twumva ubutumwa bwe. Yego. Ni iyi video? Yego. Reka twumve. Ndabona ikikijwe n'abazarendo hirya. Birumvikana. Cela me donne aussi la transition par rapport à un compatriote qui a dit ici que je dois éclairer qu'est-ce que l'armée burundaise fait ici quand nous voulons attaquer, l'armée burundaise nous dit de ne pas attaquer. Na kuna mtu alisema ya kwamba kwa nini jeshi la Burundi linazuiaga watu wasiatake pale kama hiyo? Aha ngaha aravuga ati ngiye gutanga umucyo ku kibazo cyabajijwe n'umuntu wabajije aha ngaha abaza impamvu igisirikare cy'u Burundi gikora aha ngaha, cyangwa impamvu iyo abazarendo bagiye batera ibirindiro bya AFCM 23 Abarundi bababuze. Tukomeze. Nous avons un bon voisin comme le Burundi. Et le soir, Burundi ni nchi ambayo inatusaidia. Ati ni ku by'amahirwe kuba dufite umuturanyi mwiza nk'u Burundi. Ni jirani mwema. Alors, la question précise sur les techniques ou tactiques, n'attaquez pas, c'est précis, attendre, ça, c'est interne à l'armée. Ati rero noneho ikibazo Burundi n'umuturanyi mwiza, iyo ahubwo ikibazo aho gisigaye ni ukureba tekiniki, ibikorwa byo kuvuga ngo ni mutere cyangwa nko gutera. Ati ibyo bikorwa ni ibikorwa bya gisirikare, biri mu bushishozi bwa gisirikare. Mambo ya kuchua matatizo hii usiku mchana siku gani, ile ni siri ya jeshi, ngo ni ibanga rya gisirikare. Turumvikana? Yego. Là, me donne aussi la transition par rapport à un compatriote qui a dit ici que je dois éclairer. Yayisubiyemo ariko reka ijyane ku musozi. Na kuna mtu alisema ya kwamba kwa nini jeshi la Burundi linazuiana watu wasiatake kama hiyo? Heureusement que nous avons un bon voisin comme le Burundi. Heureusement Burundi ni nchi ambayo inatusaidia. Ni jirani mwema. Alors, la question précise. Sorry. Ikomeze ijyane ku musozo. Cela me donne aussi la transition par rapport à un compatriote qui a dit ici que je dois éclairer qu'est-ce que l'armée burundaise fait ici quand nous voulons attaquer, l'armée burundaise nous dit de ne pas attaquer. Na kuna mtu alisema ya kwamba kwa nini jeshi la Burundi linazuiaga watu wasiatake pale kama hiyo? Heureusement que nous avons un bon voisin comme le Burundi. Heureusement Burundi ni nchi ambayo inatusaidia. Ni jirani mwema. Alors, la question précise sur les techniques ou tactiques, n'attaquez pas, c'est ceci, attendre, ça, c'est interne à l'armée.
ile mambo ya kujua mwatake sahi siku mchana siku gani, ile ni siri ya jeshi. Ngira ngo naho isoreza Mushakamba. Yego. Halo? Ndakumva. Halo? Ndakumva neza. Uranyumva? Ndakumva rwose. Halo? Go, dukomeze. Yari yarangiriye hariya twavuga ko ari ibanga rya gisirikare. Tera cyangwa kudatera. Byaba twakomeza. Gusa ngo bafite umuturanyi mwiza witwa Burundi. Bafite umuturanyi mwiza witwa Burundi ngo ubafasha. Ngo naho ikibazo cyo kuvuga ngo gutera kudatera ngo ni byaba ari ni tekinike za gisirikare. Ni tekinike za gisirikare adashobora gutsindaho. Yego. Twakomeza. Yego dukomeze. Twajya ku ngingo ikurikiye. Yego, ingingo ikurikiye rero Mushakamba ni ingingo ya 3. Intumwa ya Trump muri aka karere yemeje ko Amerika yizeye u Rwanda kandi yiteguye gukorana narwo gushakira amahoro aka karere k'ibiyaga bigari. Ibyo bimeze bite? Ni ubutumwa burambuye yatanze aho yavuze ko yaganiriye na perezida w'u Rwanda, wa Uganda n'uwa Kenya. Avuga ko biteguye gushaka gufatanya n'u Rwanda muri byinshi. Ngira ngo ni ubutumwa buri muri video y'iminota igera muri 4. Tugiye gukurikira, ndizera ko iri hafi yawe. Iminota 4 n'amasegonda 20. Ndebe. Iri hafi cyane rwose, ni nayo ihera kuri 309. Ngiye ndayibona. Reka tuyumve nayo. Yego. Ndabona internet ari vuba, reka nyisubizeho ubundi tuyumve. Yego. President Kagame and I discussed a vision for a closer partnership going forward. One that is rooted in regional stability and peace, as well as economic development. Prior to my visit here, I had the pleasure of speaking with President Tshisekedi, President Ruto, and President Museveni. From these visits, it's clear to me how vitally important a durable peace is for this region. Ahangaha aravuga ko yagize amahirwe yo gusura abaperezida bo muri aka karere. Barimo Ruto, barimo Museveni. Dr. William Ruto ubwo ni perezida wa Kenya. Tshisekedi, perezida Museveni. Ngo akaba yarabasuye baraganiriye uburyo haboneka amahoro arambye muri aka karere. Support the security and territorial integrity of all states in this region. Ntabwo ari amahoro gusa arambye, ahubwo ni uburyo haboneka na ubusugire bw'ibihugu byose byo muri aka karere. Many American companies already invested in Rwanda. The government of Rwanda has a vision of being an economic leader and has a society ready to drive this vision forward. Ati leta y'u Rwanda yiteguye kuyobora mu bijyanye n'iby'ubukungu, kandi ifite n'abaturage biteguye rwose kugenda muri iryo terambere.
we are ready to work with Rwanda to achieve. aravuga ati twiteguye gukorana n'u Rwanda. Avuga ko biteguye gukorana n'u Rwanda. During our discussions, President Kagame committed to pursuing this vision of peace. Ati dukora mu kiganiro Perezida Kagame yiyemeje gukomeza gushyigikira amahoro, aya mahoro tuvuga. I can confirm and I can affirm that the United States also remains committed. Ati nabihamya hanabyemeza ko Amerika nayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri muri uwo mucyo. To this effort and is ready to facilitate an end to the conflict. Obviously, kandi zikaba ziteguye gushyigikira ko ibibazo bishyirwaho akadomo, ibibazo birangira. Peaceful end to this conflict. Ariko ibibazo bikarangizwa mu nzira y'amahoro, ntabwo ari kurangizwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ni mu nzira y'amahoro. Countries to secure their borders and lays the foundation for a thriving regional economy. Ati noneho ibihugu bigatekanisha imbibi zabyo, noneho bagashyiraho ingamba zo guteza imbere ubukungu. This relationship has great potential, and we appreciate the opportunity to discuss the way forward with our counterparts here in Kigali. Ati uyu mushyikirano rero ni mwiza, ni ukuvuga umushyikirano imibanire ni myiza, kandi twishimiye uburyo bwumvikane, uburyo twahuje ahangaha i Kigali. Mbese aragaragaza ko inkuru avanye i Kigali mu butumwa yajemo ari inkuru nziza, ibyamuzanye rwose ari ibintu biganisha ku mahoro. Ati Perezida Kagame ati dukeneye kubona amahoro, rwose ni perezida w'amahoro, arayashyigikira. Niko avuga. He's the only president in the U.S. recent history, in modern history, who did not start any new wars. In his first term, he ended many wars. He withdrew our troops from so many places, conflict areas of the world. He's a man of peace. We've seen that immediately upon his election, during the transition period, he embarked on those peace discussions, whether it's in the Middle East or hano aravuga ko Perezida Kagame ngo ni umugabo, ni umunyamahoro, ni umugabo w'amahoro, ni umugabo ugarura amahoro. Ibyo barabibonye no mu nzibacyuho, babibonye ngo n'igihe yatorwaga, ni umunyamahoro. Eastern Europe, between Russia and Ukraine, we saw that magically within a couple of weeks of his election, a ceasefire was reached between Israel and Lebanon. And a few weeks thereafter, a ceasefire was reached in Gaza, and a big number of... Hano arimo aratanga ingero z'ahantu hagiye haba amahane, haba imirwano, intambara, no muri za Gaza, hehe na hehe hose. Russian and Ukrainian conflict, which we hope will be achieved very quickly. And it's for this reason that I'm here this week, since last week actually, with my colleagues. That's the reason why we're here, because President Trump is a president who wants to see peace achieved. He wants these conflicts to. Arimo arasobanura impamvu ahari yaje ngo na mugenzi we ngo ni uko Perezida Trump nawe ari perezida ushaka igihe cyose kugera ku mahoro.
end. He wants them to end quickly. He strongly believes that the people have suffered immensely, and it's enough. It's about time. This particular conflict. Ati Trump azi neza ko abantu abaturage abasivile abaturage bahangayitse bavunitse bagize akababaro cyane birenze aho bigeze byari bikwiye guhagararira aho ngaho niko bivuga. The question has gone on for close to 3 decades. It's about time to see an end. Ati iki kibazo cyo muri aka karere kimaze ibinyacumi bitatu. Noneho rero igihe kirageze ngo birangire. The people of this region, of the Great Lakes, of DRC, of Rwanda, of the Great Lakes generally deserve better. We've seen the losses of hundreds of thousands of lives, millions of displaced. People have suffered for too long. It's about time to. Hanyuma avuga ko abatuye aka karere k'ibiyaga bigari bagize ibibazo, banyuze mu bibazo bikomeye, baratakaje abantu, batakaje ibintu. Rero igihe cyari kigeze ngo ibi ngibi ibibazo byo muri aka karere bihagarare. Naho ngaho asoreye. Bwana Sentama, uyu mugabo yabitangaje ku munsi w'ejo nimugoroba, yaganiraga n'itangazamakuru, ariko bigeze uyu munsi yagiye gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ku Gisozi, aho amafoto yashyizwe hanze, yashyizwe ku rubuga rwa X rw'urwibutso rwa jenoside rwa Kigali, ariho ku Gisozi. Yagaragaje ko uyu mujyanama mukuru wa perezida wa Amerika mu bibazo bya Afurika n'itsinda yoboye bunamiye inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Mu gusura urwibutso yasobanukiwe kurushaho amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ibyayiteye, ukuri n'ingaruka yateje, ndetse n'urugendo rwo kwiyubaka rw'u Rwanda. Ni amafoto n'ubundi amafoto arahari yashyizwe hanze na X cyangwa urubuga rwa X rw'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali, arirwo rwo ku Gisozi. Bwana Sentama, rero ni ubutumwa nahoze mbona ku ruhande rwa Kinshasa, abanyamakuru baba bapostinga bona binababaje, bavuga bati yageze i Kinshasa aganira na Kisekedi, aragenda, ariko yageze i Kigali ahamaze aganiriye na nyakubahwa Perezida Kagame, yarana ibiganiro n'abanyamakuru, agiye muri gahunda zo kwibuka. Urumva ntabwo banezerewe no kuba uyu mugabo ataramaze igihe kinini hariya, ku bwabo yari kubanza mu Rwanda agasoreza uruzinduko iwabo. Disikuru ikiganiro n'itangazamakuru yagiriye mu Rwanda ku bwabo cyagakwiye kubera muri Kongo. Si n'ibyo byonyine ahubwo n'ikindi cyababaza ni ukuba n'amagambo avuga ko ngo uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikirushimisha ni ukuvuga u Rwanda nabi. Kuba rero atavuga u Rwanda nabi birababaza mushakamba. Niyo miterere yabo niko bameze. Noneho no kuba yifatanije n'abanyarwanda mu kwibuka, yego, byo byabaye ihwa mu kirenge. Biba ihwa mu kirenge bitewe n'uko kubera kubana na FDLR igihe kirekire, gukorana nayo, kuba ibayobora, noneho hakaza n'undi muhezanguni Ndayishimiye. Ibi ngibi biragenda bigatuma nabo bahinduka nk'abariya abajenosideri no mu mitekerereze. Noneho rero babona umuntu wasuye u Rwanda, wasuye urwibutso, wagize ate, ushakamba urabyiruka, abantu bari bateguye
n'umuziki bashobora kubyina kuri iriya tariki ya karindwi, urumva ko nta cyiza bakwifuriza u Rwanda. iyo babonye iby'u Rwanda bigenze neza birababaza. birumvikana. Yego. ngira ngo wenda reka nongeraho akandi kantu nubwo katari kuri iyi ngingo y'uyu mugabo yavuze. Yego. ariko ejo twavuze bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibya Kisekedi n'amakampani yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. bavuze kampani imwe yahawe amadolari miliyoni 5. Yego. ariko hari izindi zimaze iminsi zihabwa amafaranga mu myaka myinshi cyane. Si na kampani gusa, hari n'abantu ku giti cyabo. rero ngo ni Amerika bibasabye ati mutuvaneho akajagari k'abantu bahora baza ngo babiyitirira. Yego. mu bindi bigo bavuzemo ngo hari ibindi bigo byari bimaze igihe kinini bikorana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuze kugira ngo uze kumva amafaranga byagiye bihabwa, harimo nk'icyitwa Scribe Strategies cya Joseph Sezlavik, wabaye umujyanama mu butegetsi bwa George W. Bush. Iki kigo cyahembwaga ibihumbi 70 by'amadolari buri kwezi kuva muri 2022 kugeza uyu munsi. Wumve aya mafaranga ukuntu ari menshi. Amezi 10 yabaga byonyine baza amafaranga amezi 10. Reka turebe ikindi. Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru kwa Patrick Muyaya bakoranaga n'ikindi kigo cyitwa Ballad yayoborwa n'uwitwa Brian Ballad, nawe wakoranye na Trump. Ikigo cyishyurwaga ibihumbi 100 by'amadolari buri kwezi. ubwo amezi 10 miliyoni yabaga igiye ku mwaka. nyine urumva ko ari amafaranga menshi. Umve ko aya mafaranga ari ay'amadolari, batagira ngo ntari ay'amadolari. amadolari ntabwo ari Amanyarwanda cyangwa amakongomani. ufashe aya ngaya, ufashe yayandi yishyurwaga kiriya kigo n'andi tutazi atabashije kuvugwa, ni akayabo. Amerika rero uyu mugabo, iyi ntumwa iri mu Rwanda, yabwiye Kisekedi ngo mbere ya byose dukureho akajagari k'abantu bahora baza bavuga ko mwabatumye. ati menya hari n'abaza mutabana batumye, n'abashobora kwitumira. Mushakamba, kuri ibi twakwizera ko akajagari ka Kongo kagiye kurangira. ntikarangira. Yego. ariko hazavuka ibindi bibi. Yego. Kisekedi ashobora kuzabona ari kuvugana direct na Washington DC, agatangira kwishongora cyangwa se kazana imvugo nyandagazi cyangwa se ubwiyemezi i Washington DC, yarangira bamujugunye mu bishanga. Yego. Yego. uko niko mbibona, kuko umugabo watinya ahantu yaramutse ahageze hari igihe yigira karaha kajya he. Yego. bikarangira noneho ibintu bipfiriye rimwe. Yego. Yego. ngira ngo twakomeza twagana ku ngingo isoza. ingingo isoza, ikirombe cya Akamine cyasubukuye imirimo. iki kirombe ni muri teritwari ya Walikale. bari basubitse imirimo mu gihe AFC M23 ingabo zayo zari zigeze mu birometero bigera muri 81. turabyibuka igihe zafataga ahantu hitwa Kibua. yego. bahise basubika imirimo yabo, batwara abakozi barabavana. Mushakamba, iki kirombe ni ikirombe gikoreshwa na Canada, igihugu cya Canada. Mushakamba, ibi byo bimeze bite? bagarutse bate? bagarutse ariko n'ubundi ngira ngo wenda ni ukwanga guhomba, kuko babona ibintu biri gufata indi ntera, bakavuga ati ubwo basubiye inyuma gatoya reka turebe ko twaba ducukuye tukagira utundi tubuye twinjiza
twebwe bigishoboka yego kubera ko n'ubundi za Kiboa M23 iracyahari yego ariko wenda babitanga kariya kantu k'ibiganiro kariya kantu k'agahenge bakavuga ati uwasubirayo yacukuraho kabiri. Yego hari inkuru rero nayikohereje inkuru ndayifite ahangaha imbere yanjye. Yego iragira iti twumve ikivuga. Iravuga iti ngira ngo nifungurire yego muri computer niho igaragara ikaba ngari. Iravuga iti Alphamine announces the decision to resume mining operations. Alphamine yamenyesheje icyemezo yafashe cyo gusubukura gucukura ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro. Ikavuga iti Grambe Mauritius April ngira ngo ahangaha ne aho ikinyamakuru cyabyanditse cyandikirwa cyitwa Globe News Wire. Ubundi nkuru iravuga iti Alphamine Resources Corp, the company is pleased to announce that it is initiating a phased resumption of operations at the company's BC18 mine in Walikale district, North Kivu province of East Central Democratic Republic of Congo, DRC. Alphamine yishimiye kumenyesha ko igiye kongera gutangiza itangije gusubukurwa ry'ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro bya company BC18 mine muri Walikale, muri teritwari ya Walikale, Kivu y'Amajyaruguru, mu burasirazuba bwo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeza bati this decision was made after the withdrawal of insurgents eastward from the town of Walikale towards the towns of Nyabiondo and Masisi, more than 130 kilometers to the east of the company's mine site. Ati iki cyemezo gifashwe nyuma yaho abari bahateye abavuga izina baronga bari bahateye aho bafata icyemezo cyo kwikura muri Walikale berekeza mu burasirazuba bwaho bagana mu mijyi ya Nyabyondo na Masisi mu ntera y'ibirometero 130 uvuye kuri aho iyo company y'ubucukuzi ikorera. Agakomeza ati the company intends to redeploy employees as part of the plan to restart tin production in phases while it continues to monitor the security situation. Mu gihe company ikomeza gukurikirana imiterere uko umutekano ugenda ugaruka cyangwa se uko umutekano umeze, ifite gahunda yo kongera gushyiraho abakozi bayo bagatangira gucukura amabuye y'agaciro. Hari amagambo ahera ngo the mine is adequately supplied with consumables and spare to support the resumption of production. Ngo nyine Kirombe cha adequately supplied nyine kigiye gukoreshwa hakoreshwa ibikoresho
ni nk'ibikoresho birangira cyangwa ibindi bikoresho mu gushyigikira ko isubukurwa ry'imirimo rikorwa hakaboneka umusaruro. Ngibyo urabona ko Alphamine rero igiye gusubukura Mushakamba. Biragaragara. Nuko bimeze, bari bahunze batinye, icyo bari batinye bakibuze, baze bafata utwo bari basize mu bubiko. Yego. Ko intambara niyongera guhaguruka ni paka Kisangani. Kandi nkeka gusubira inyuma kabiri bidashoboka kuri bariya bahungu. Yego. Ubwo rero nibatwara utwo bari basize mu bubiko, babe banashaka ubundi niba bacaga iburyo bazaca ibumoso. Iyo ubuze ay'iburyo ukama ay'ibumoso. Bashaka uko bazakama ay'ibumoso kuko bigiye guhindura imirishyo. Ngira ngo twagana ku musozo. Yego, tugane ku musozo, ariko mbere yuko tugana ku musozo nigeze kumbwira kare uti Fridolin Ambongo yagize ati yasuye ahantu. Yego. Sibyo? Reka twumve yahavugiye iki. Hari n'indi nkuru nshaka ko turebaho. Yego. Hari abantu bamaze iminsi, ni inkuru y'umutekano i Goma na Bukavu. Ibisambo bari kubifata. Birimo gufatwa Mushakamba, ngira ngo guverineri wungirije ejo yarimo agaragaza imibare. Ngira ngo wabonye video ye agaragaza imibare. Yego. Reka tubanze twiyumvire Fridolin Ambongo yavuze ati Niritrone net eternel. Nta butegetsi budahanguka, nta ngoma idahanguka. Ni respecte n'échappe au jugement du peuple. Yavuze ati nta kibazo runaka gishobora guca muri rumwe ubutabera bw'abaturage. Quand l'injustice s'élève, la colère des opprimés devient une prière que nul pouvoir ne peut ignorer. Ati iyo habuze ubutabera, bikarenga igipimo. Umujinya w'ababaswe, w'ababangamiwe, babandi batsikamiwe, uhinduka isengesho ubutegetsi ubwo ari bwo bwose budashobora kuyoberwa. Gouverner n'est pas dominer, kuyobora ntabwo ari gutsikamira. Et ceux qui confondent l'autorité avec l'abus créent leur propre déclin. Amagambo araremera Mushakamba. ngo gutegeka ntabwo ari ugutsikamira. Yego. Kandi abitiranya ubutegetsi n'ikandamiza baba bacukura urwobo bazarangiriramo. L'histoire ne retient pas les titres. Amateka ntabwo ajya asigarana ibyubahiro, mais les actes. Asigarana ibikorwa, ntabwo asigarana ibyubahiro. Et tout dirigeant qui méprise la souffrance de son peuple finira par en entendre le cri. Ngo kandi umutegetsi umuyobozi wirengagiza cyangwa agasuzugura akarengane akababaro k'abaturage be, birangira yumvise ugutaka kwabo. Non plus dans l'explication, ntabwo abyumva biri mu biciye mu kwingingwa,
mais dans la révolte ahubwo birangira byumvise mu kumwigaragambya. Yego. Ntabwo b'abaturage be yakandamije, ntabwo bamwinginga, ahubwo birangira bamwigaragambije. Akasoza Dieu n'est pas du côté des puissants. Imana ntabwo iri mu ruhande rw'abakomeye, mais de la justice. Imana iri mu ruhande rw'ubutabera. Yego. Prenez garde, muramenye, car aucun pouvoir politique n'est au-delà du peuple. Muramenye nta butegetsi bwa politike busumba abaturage. Iyi ni impanuro ikomeye cyane. Yego. Wakana hahandi mushaka. Ngira ngo ni amavideo dufite y'Igoma aho bari barashimusa abana bafashwe, ariko hakaba indi nayo nkeka ari iya Bukavu. Bishobora kuba byisibye mushakamba. Byaba byisibye? Yego, kuko byari byabaye byinshi, telefone yahagaze. Nongere nyiguhe? Ingero yine yifungure ngo turebe. Ariko hariya ngira ngo ni Igoma hamwe bari bibye umwana. Yego, wahera ku ya Bukavu noneho yo ku yindi nimero. Wayimpa? Reka nyiguhe kuko yo nayiguhaye mu kanya. Kuko ngiyi hariyo mbona yisibye. Iyi ngiyi ya biyongiyo ya Bukavu. Iyi ngiyi ya vice guverineri yisibye ntabwo ifite. Ya vice guverineri nayo ndaje nyiguhe. Yego. Twahera kuri iyo y'Bukavu. Hariyo mfite. Iyi ni Bukavu si Igoma. Bukavu nuzi Igoma se bavuga Enyanya? Enyanya ni mu Bahavu n'aba. Ni mu bice ariko iyi ngiyi yabibye umwana ngira ngo ni Igoma. Iyo ni Igoma. Twayiheraho ko ndayifite imbere yanjye. Okay, niba yafungutse. Irafungutse. Yafungutse. Katwumve. No, watubwira izina ryawe ati nitwa Stani Sibomana Deste. Ateze kubera iki uri hano kuri polisi? Ati ni ku mpamvu z'umwana twashimutse. Ati tubwire birambuye byagenze bite? Ati nari mu rugo. Byari ku manywa bigeze mu masaa sita. Ati ngiye kubona mbona mushiki wanjye uyu nguyu uri aha na barumuna banjye aha ngaha bazanye umwana. Ati noneho ngiye kubona mbona bazanye umwana bamushimusa. Ndababaza uyu mwana ni uwande? Basubiza ko ngo uwo mwana ngo isi afite amafaranga menshi. Ati ntabwo twakwicwa n'inzara kandi se uri mwana afite amafaranga. Ahubwo bundi buriya ni n'inshuti ya mama, ni n'inshuti y'umubyeyi wabo. Akiniambia na siku walishimikana mtoto wao ye bwana alibasaidiana na $500.
ati yemwe n'igihe bari bizwe umwana wacu bamushimuse uyu mugabo yadufashishije amadolari 200. Ni desa ni desa yego. Ni $200. None ati noneho ndababaza ese umwana noneho tumugenza gute? Ati bansubiza ko twamugumana ariko tugahamagara tugasaba ko batwohereza amafaranga. Ati ndamubaza ese uyu mwana uramuzi neza? Ati ndamuzi. Ati ntore. Ati rero ambwiye ko havamo amafaranga nanjye ndemera. Kwemera kwanjye rero twahise dushyira umwana mu nzu. Umwana bari bamukuye ku ishuri bamufasha avuye ku ishuri ashonje. Ati rero ubwo umwana ashonje tujye kumugurira amandazi na ji. Tujya ku muhanda kumugurira amandazi na ji. Tugeze ku muhanda nafashe telefone. Ati rero telefone nyishyira mu kijwi cya kindi nyine kimwe kivuga kiremereye. Ati rero uyu nguyu arimo arerekana mushiki we niwe wavugaga kuri telefone. Rero mu gihe bavuganaga kuri telefone yaka ababyeyi b'umwana $3,000. Ati rero asabye $3,000 umwana yamaze iminsi 2 iwanjye. Ati noneho se w'umwana arasubiza ati nta mafaranga mfite. Ati nta na make mfite yo kuboherereza. Ati mumbwire ati mfite amadolari 500. Niba mwiyemera mumbwire nyaboherereza. Kandi uyu nguyu we arimo arerekana mushiki we yari akeneye amadolari 200. Ati jye nari nkeneye 1,000. Ati genza kugira ndababwira ngo mwebwe nimwemere mufata 500 ariko musubize umwana w'abandi. Basi ese turamusubizaho dute? Ati jewe ndabaha transport ubwo wenda ari kubategera moto yari kubaha amafaranga yo gutega noneho ngo bakamusubizayo. Ati nuko byagenze n'amafaranga kuyatwoherereza bayohereje muri telefone. Naringeze wafata recording. Na recording. Ati nibwo bwa mbere rwose bari bamubajije ni inshuro ya kangahe, bati ni inshuro ya kangahe wowe ushimuta abana. Ati nibwo bwa mbere rwose Imana imbabarire. Yari ati nibwo bwa mbere nari nkoze aka kazi. Ariko mushakamba nyuma video nirangira hari icyo nza kukubwira nabonye.
wowe niba urimo kuyireba ureba imyitwarire y'aba bari hamwe hari ibyo avuga bagahakana amarenga bahakana bivuze ngo hari ibyo arimo kubeshya. Abashaka izi video turi buzibahe kiriho harimo kubeshya rwose. Ngira ngo ubutumwa bwumvikanye sinagomba ko twongera kuyirangiza. Yego. Ahubwo ikiriho nuko kwiba ntabwo impamvu bashakira igisubizo mu kwiba. Ariko Mushakamba ibintu byite kwiba umuntu ntabwo ari nko kwiba igikoresho cyangwa ikindi kintu. Aba bantu bari n'amabandi nuko bagera imbere y'ubutabera bagashaka kwigira abantu beza babitewe n'inzara. Niko kazi bariba bashimuta abantu bakabaha amafaranga bakajya kurara bayanywera bugacyana none bavuga ati bashimuta abandi. Turebe indi video. Yego. Tubanze turebe iyi video ya Bukavu aho bavuga inyanya niba atari na Bukavu ni muri Kivu y'Amajyepfo mu bindi bice. Aho ni Bukavu hano mu bajura. Hari abaziritswe n'imbunda bagaragaza n'imbunda bari bafite. Ni video ntoya y'umunota umwe. Ni video ntoya ngiye ndayifite imbere yanjye rwose. Ati dore ati hani muri Bukavu. Ati dore enyanya hejuru ni ukuvuga ngo hejuru. Dore dufasha abazarendo ati bari bazonze bayogoje umungini ni nk'umujyi. Ati murababona. Ati abangaba rero n'abazarendo bari barayogoje umujyi. Nakambaye ibintu bisambo koko. Hari imbunda wabonye imbunda zihambiriye. Mushakamba rero ahangaha barimo barerekana imbunda bakoreshaga. Bashobora n'imbunda bahambiriye zigera muri niba ari ebyiri niba ari eshatu ibintu nk'ibyo. Ati rero nimujya mubona abantu nk'aba mujye muduhamagara. Irarangiye Mushakamba urumva amajwi ntabwo yumvikanaga neza ariko icyo bavugaga baberekanaga. Bavuga bati abantu bo bayogoje umujyi icyo nicyo nabashije kumva. Bari babaziritse ko batabaziritse babacika cyangwa bakabarwanya. Ariko ikigaragara ibisambo birimo gufatwa. Akazi ko kubazirika karakomeje. Dukomeze noneho na video irimo raporo ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Wayimpaye ko ntabwo yo yari isibye. Nayo nayigwa iri kumwe niyo rwose reba zirakurikiranye. Ni iyi iri haruguru yayo. Yego. Muri wiki iliyopita mu cyumweru gishize uwo ni guverineri wungirije Willy Ngarambe ati mu cyumweru gishize mu komine ya munani mu quartier ya Lac-Vert. Muri quartier ya Lac-Vert aho ni Goma. Bamechukua silaha 25. Hafashwe imbunda 25. Silaha chef de quartier ati chef de quartier ubwe imbunda 25. Hakuna za mashini gani. Ati noneho harimo na za mashini gani. Tumepata mkate ingine amepewa silaha 15. Ati mu yindi quartier hafashwe imbunda 15. Zile ni silaha nyingi sana mtoto. Ati zo ni imbunda nyinshi cyane. Na kila siku anaendelea kuokota silaha na kukamata
majambazi kukamata. Ati kandi buri munsi hakomeza gufatwa amabandi, hakomeza gufatwa imbunda. Hapo si kukamata wazalendo. Amabandi aba FRDC abazalendo Bari wenyewe walikataa kujirandira. Ati babandi banze kwishyikiriza AFC M23. Service za security zetu. Sasa hii eneo yenyewe tunafanyaka. Ati rero iyi nama dukora Ni ile ya kuona tunatoka wapi, tunafika wapi na tuko tunaenda wapi. Ati iyi nama tuba dukora ni inama yo kugira ngo turebe tuturutse he, tugeze he, kandi turimo turajya he. Kwa kila wiki. Muri cyumweru. Ni kuleta usalama mwingine, na usalama na rero gufata izo ntwaro niko kugarura umutekano. Ni kitu ambao kila mtu anashika nacho. Ati ni ikintu kireba, ni igikorwa cya buri wese. Unaweza kujua raia mwenye yuko na silaha na nyamana. Ati uyu munsi ushobora kumenya umuntu ufite imbunda ugaceceka. Lakini akiua mtoto wako ndio utajua. Ndio. Ati ariko ucecetse ukamuhishira ejo akica umwana wawe nibwo uzabimenya. Wengine wako wanaenda ku marezo sio wanasema baba yao ndio walifanya hivi walifanya hivi. Ati abandi barimo barajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ngo ba M23 bakoze ibi bakoze ibi. Ndio kuleta zile maarme ni kuleta usalama mwingine. Gufata ziriya mbunda ni kugarura umutekano. Ni kitu ambao kila mtu anashika nacho. Ati ni igikorwa kireba buri wese afite inshingano zo kubikora. Leo unaweza kujua raia mwenye yuko na silaha na nyamanza, lakini akiua mtoto wako ndio utajua. Ati uyu munsi ushobora kumenya umuntu ufite imbunda ugaceceka ejo akica umwana wawe nibwo uzabimenya. Wengine wako wanaenda ku marezo sio wanasema baba yao ndio walifanya hivi walifanya hivi. Nini wenyewe mnajua ile karanti forever. Mwebwe muzi bamwe bari bariyise ibisambo 40. Ishanyanyasa watu na hakuna nafasi kwenye taita. Bamburaga abantu ntugire naho utabaza, ariko none tuko na ile timu ya Intervention Rapide kwenye dufite rya tsinda wa mutwe utabaraho rukomeye. Banakuja kukusaidia. Urabahamagara igize ikibazo bakaza bakagutabara. Gufasha abaturage. Kabisa ukiangalia mauaji tunaenda chini mwisi makomine zetu isipokuwa. Rero iyo urebye muri aya makomine yacu ubwicanyi bwagabanutse. Kule kwenye FDLR ilikuwa ishafanya intervention lakini hariya hose FDLR yari yaragize indiri yayo. Ngazi za usalama ziko na dawa. Ati inzego z'umutekano zifite umuti w'ibibazo bw'ibyo. Watu wako na masilaha nyumba uzireke. Rero abantu bafite imbunda mu rugo bazizane. Kuko ni scenario moja. Kulikuwa bwana mwenye wakati tulikuwa ati hari ikintu kigeze kuba, hari inkuru yigeze kuba, tunaambia watu wareke bali watu wenye bako na masilaha. Ati twabwiye abantu ngo bazane abantu bose bafite imbunda. Akaendelea kuficha watu mu nyumba yake. Ati umuntu umwe arakomeza arabahishira iwe mu nzu. Utuzi icyo bamukoreye, bamwiciye umwana. Kumuuya mtoto tu analalamika bamaze kumwicira umwana nibwo yavugije induru ati akimbia mtoto na wakabana ati banyiciye umwana noneho bagerageje kwiruka turabafata ariko yari yaranze kusema kama watu mwao silaha si neno ya Swahili ati silaha ni silaha ese si ijambo ry'igiswahili silaha ati silaha wundi ni ukuvuga ngo nta byishimo. Ni nkuko bayita nta byishimo, ukavuga uti nta byishimo n'ubundi nta byishimo. Mtu yuko na shida na mwenye yuko na shida nao ni ule sio FARDC na wazalendo ambao wakingali ile ideolojia kubwa wale. Ati rero abafite ikibazo ni bari aba FARDC
n'abazarendo bagifite bya bitekerezo byo kwica abantu. ngira ngo nabirangiriye Mushakamba, urumva ko akibisambo haba muri Goma haba i Bukavu kashobotse. yego ngira ngo twaganira no ku musozo tugasoza. yego reka tugane ku musozo. Dushimira abakunzi bacu badukurikira badahwema kudukurikira, dushimire n'abandi bose badukurikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi banatwandikira, kuko hari abakurikira bagaceceka, hari abakurikira bagakanda like, ni byiza. Abakurikira batarakoze subscribe turabasaba gukanda subscribe. Hari n'abakurikira ntibasangize inshuti zabo, turabasaba gusangiza inshuti zabo bakazisangiza aya makuru. Ndetse hari n'abatwandikira, ariko abadukurikira bose turabisabira kujya batwandikira, haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, bakatwandikira babinyujije muri comments. Turabashimiye rero. Twaganiraga ku biganiro by'Idoha kuba byapfuye, M23 twanagaragaje n'ibyo yasabaga kugira ngo ibone kujya mu biganiro na leta. Ikindi twaganiriyeho, twaganiriye ku ngingo ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko ariyo yatumye M23 ARC itsinda FARDC. Tunaganira ku bijyanye n'intumwa ya Trump muri aka karere k'ibiyaga bigari, yemeje ko Amerika yizeye u Rwanda kandi yiteguye gukorana narwo mu gushakira amahoro arambye aka karere k'ibiyaga bigari. Tukaba dusoreje ku ngingo ivuga ku kirombe cya Alphamine giherereye muri Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru, aho cyasubukuye imirimo yacyo dushingiye ku itangazo cyatanze. Turabashimiye. Umugoroba mwiza. General Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe kandi wifurije umugoroba mwiza. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye aho bari hagiye hatandukanye. Komeze bagubwe neza kandi bagire ibihe byiza. Witeka bahire.